الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. إمام مسلم اش عمر كره خطابي روايات كتن تبيجت روجك عملنك پیغمبر اسراف لبن اترينشتي بوين ما هنديت ظلامك هاتنك ما جلكتوي جلك اتسبيبون امي سروي جلك رشبو نشانت سفر السرنت هاتنا ديتن وكسش ما او نت نياسي حتى هاتلنك پیغمبر اسراف لبن رينشتي و چوکت خوب چوکتوی وناین و دستت خود داناین سر رانت خو و گوتی ای محمد بحث اسلام بومن بکه. پیغمبر اسراف لبن گوت اسلام اوتو شهده بدهی که اج اللهی پیوتر چو خدای بحق نینن و که محمد پیغمبر خدایه و تنویج بکی و زکات بدهی و رمضان یه پروژی بی و بچی حجی اگر ریات هبت اوی گوت تراستت بیجی. عمرت بیجتن اینا امجی عجب گرتی بوین او یه پسیارت کت و بیجت تراستت بیجی. گوت با بحث باوری بو من بکه. اینا پیغمبر اسلاف لبن گوت باوری او تو باوری بخوده بینی و اپ ملیاکت توی و کتاب توی و پیغمبر توی و پروژه دیماهیه و تو باوریه اپ قدر بینی باشی و خرابی آوه گوت تراستت بیجی. گوت با بحث قنجیه بو من بکه احسانه. گوت پیغمبر اسراف لبن گوت احسان اوایت وصا پرستنا خود بکی هر وکی توی دبینی چونکی اگر توی نبینی جی او تدبینت. گوت با بحث قیامت بو من بکه گوت اوی پسیار جد ایتا کرن اجوی چیتر نزانت یه پسیارت کت. گوت با بحث نشانت بو من بکه گوتش نشانت اوه کو جنه خاطینا خوب ببت و کتو ببینی پی خاص و ریس و هجار شوانت بزنا آواهیا بلند بکن. گوت پاشی او چو و از بینک خوش مام پاشی پیغمبری گوتا من ای عمر تو تزانی او کی بو پسیار کری؟ من گوت خودیو پیغمبری وی چیتر تزانن؟ گوت او جبریل بو هاتی دین هوا نیشا هوا تدت. او حدیثا یا کتیتا نیاسین بناوی حدیثا جبریلی کو امام مسلم روایت کتن. و اوجی حدیثا که مزانا شروع وکرنا دینی همیت نفخودت گرد. لو پیغمبر اسلاف لبن الدماهی گوت او جبریل بو هاتی دین هوا نیشا هوا دت. و یه باش ازرا خود و حدیث دا بکت دیزانت کو زانین همیه ود گرد.
و او تشت زنایت امت بحث جد کن اتوی جوی حدیثه هنه همیه در ناکفتن و همیاد وی حدیثه دهاتی اتوی گوتنا خدا پیغمبر صلاف لبن اسلام اب هندک کارا دا نیاسین کب اندامت لشیت اینا کرن و گوت اسلام اوه تو شهده بدهی کش اللهی خدا بیوتر چو خدای بحق نینن و که محمد پیغمبر خدایه و تو نویجه بکی و زکات بدهی و رمضان یه پروژی بی و بچی حج اگر ریاته هبت و اوه هندت گهینت که او کارت باش یه تب اندام لشیت اینا کرن و رازیبون خودت دا هبتن ادی کفند بن رامانا ناو اسلام دا و وی باوری یعنی ایمان اب عقیده و گره دا یت کوت دلیدات اینا و شارتن و پیغمبر اصراف لبن او بشش بناخیا و گره دان خوده و بملیاکت توی و کتاب توی و پیغمبر توی و پروژه دیماهیه و بقدر باشی و خرابیا ویفه و وکی اشکرا باوریا بقدر جی یکیش بناخیت باوریه نه لو عبدالله کره عمری اف حدیثه بخو کرا دلیل دجی وی دستکی یا باوری بقدره نه اینای و اشکرا کر که کار وان اجوانا تقبیل کرن اگر او باوری بقدر جی نه اینن و بلکی کسک هبت هزر بکت که اف حدیثه کاری اج باوری حسب ناکت و او بخوصا نینه امام شافعی اج صحابی و تابعی و جیل پشتی وانجی ود گوهزد که اجماع وان لسر هنده چه بویا که باوری گوتن و کریار و انیته معنا کار ادکفتت بن رامانا باوریه و پیغمبر بخوشی صلاف لبنت هنده گوتنت خوی دیده اشکرات کتن که کارش باوریه نه وکی اتوی حدیث دهاتی یا بخاری و مسلم هر دو جوت گوهزن او بجت الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان يعني باوري حفتي وتشتك يا نشست وتشتك بشكا يا شهمية باشتر قوتنا لا إله إلا الله ويا شهمية نزمتر كرنا راكرنا نخوشية يا شريكي يعني مروف تشتكي شريكي راكي دريكا خلقي خوش ببت وشرم بشكا كاش باوريه يعني جبه حديث اشكر ابو كو راكرنا قليشك يعني تشتكي نخوش تريكي دا او جيش ايمانيه هروسا شرم ش ايمانيه يعني افتهني كارن قوتنا لا اله الا الله قوتنا ابدافيت تكرن اف تشتتهني همي پیغمبري صلى الله عليه وسلم حساب كرن اج ايمانه يعني ايمان نبتني تشتكي تدليدا بلكي كاركاجي تتكرن وإسلام و إيمان أجوان بيوانا يت أجر بيك وهاتن ات إيك جوتن دا بيك وهاتنا جوتن جداي دت نبروان ده هبت معناه توان ده جيك جدابن وأجر هاتنا جيك فكرن يعني تجوتن دا تجالك نهاتن شو جداي نبره هر دو كذا نابت وبشتي ديار كرنا رمانا إسلام و إيمانه پیغمبر إسراف لبن رمانا إحسان جي أشكرا كر وأو مرتبة يقبلنترش إيمانه هندك مروفا باوريا هي بله دم ایک شکی بوانت هندک راستیت باوری دا چید کت شکی بوان چید بد و اون یت نگهشتین درجه احسانه چونکه احسان اوت وصا پرستنا خود بکی هر وکی توید بینی چونکه اگر توی نبینی جی او تدبینت وکی پیغمبری صلاف لبن گوتی و او نیاسیناوی بو خوده و پرستناوی بوی یا بویرنگی بد چجارا او اتوی دا ناکفت شکی يعني توي حقيقة دا وتخد بخوشي دا تراستيت وي قوتينجي نا كفتا شكي چونكي مروف اتوي تشتيدا نا كفتا شكي يبجاف ببينت و پیغمبر صلاف لبن ادوي قوتنا خدا احسانت كتا دو مرتبة يا بلنتر او مروف وصا عبادت خود بكتن هر وكي مروف وي اتبينت يعني اد هر حالتك خدا او يوصابتن اد هزروي دا يا حاضر بت كو او ينزيكش خوده و يتقلوي هر وکی او یه وید بینت و اگر افچندل بروی یا بزحمت بد بلا او مرتبه دی یا نظمتر البیرا خوبین تفا بلا البیرا خوبین تفا که خوده وی ادبینت و جا شرم جه بکت چونکی اگر تباوری هبت که مزنک یه تدبینت توی کارینا که یه وی پی نخوش بد چش ترسا دا بد چش شرم دا بد وش بر و چنده زانه یکت بیجد کانه چند خودت شیطتا هند تشوي بطرسه وكان چند اوي نزيكي تايا
هند تو شرم شوي بك وتشتدي جبريل بسيار جيكري الروجا قيامته بو كان او كنجيا وبيغمبر إسراف لبن بوي أشكرا كر كو اوي بسيار جيت ايتا كرن كو بيغمبر بخوي إسراف لبن في مسألة شوي باشتر نظانتن يه بسيارت كتن كو جبريلا معنا وهردت نظانينا في مسألة دا وكي ايكن وفي إشارتك اجب بيغمبر إسراف لبن كو ظانينا دمي هاتنا قيامت لنك خده بتنية وكي ات آياتك دهاتي إن الله عنده علم الساعة هندي خدية ظانينا دمي هاتنا رجا قيامته النكوية بل هر تشتكي نشان وعلامة تخوهنا مروفوي ين هاتنا وي بيت ظانت وقيامت جي مسوگر هندك نشانت خوده هبن لو جبريلي بسيارة نشانا جيكر پشتی بوي آشکرا بوي كو ظانينا دمي هاتنا قيامت بخو اتشياندانينا و اد برسوه دا پیغمبر اسلاف لبن دو نشان بوي آشکرا کرن نشانا ایکی گوتی كو جنه خاتينا خو ببت ود شرحه في قوتنا دا يعني بعربي قوتي أن تلد الأمة ربتها شرحه في قوتنا دا زنايا دو بوچون هنا هندك بجن مقصد بخاتينا جنه وقت قوتي جن خاتينا جنه خاتينا خود بتن معنوي أوا كرينو فروتنا عبد جارية دي مشابتن الزمانكي حتى ديواليتن جنا جارية دي شيب سيد خوكتن و عيال دي جيبتن كوروكيتش و هنگي عيالي وي دي بنا سيدت وي چونك اوت حرن جبركو بو باب خوتنا انتصاب كرن ديكا وان عبده هنگي او دي بنا سيدت ديكا خو اوه هندك فيرانيا تفسير كري هندك زناي ديت بيجن معنى حديث اويا مقصد في قوتنا اويا الدماهية الزماني حال و احوالت خلقي در نشيفت بن واخلاق رحم نامينت حتى ديواليتن عيال جنه هند دي خرابتن كو حكمي دي ليكن ووصا دي تعاملت جل ديكا خو كان وكي خاتين تعاملت جل خدامة خود كات وحديث إشارة دا كيشي قوتي كيشي دي خاتين خو بتن يعني بحثي كيشي كر ابتايباتي وبحثي كورينا كر چونكي عقوقا كيشي اد جل ديكي كريترش يا كوري هرچند هر دوت كريتن وهر دوت حرام جي بل كيش دم تعاملت جل ديكا خود كات وكي خاتين جل خدامت كاتن اوه هشتا كريترا ومعنوي او اخلاق زيادتر يخرابوي اتناف خلقي دا زناي مازن ابن حجر الوي باوريه واف بوچونا دويت درستره چونكي او هندت جهينتن كل دماهي زماني كارو بار خلقي دي سركو بنكبتن و او وكي خنامينن لو حال خرابت بت وتشتي في بوچونه بتر بيز اد اختن او نشانا دويه يا پیغمبر اسلاف لبن اشارت پیدای دم گوتی کتب ببینی بخاص و ریس و هجار شوانت بزنا آواهیا بلند بکن و هندت گهینت کل دیماهی زمانی دم حالت ایتا گوهارتن کسیت نظم بلندت بن و یت بلند نظمت بن خلق بادیه اش هجار و نزان و شوانا ات اینا باجرا و مالک بوشت کفت دستیوان حتی او منافست آوا کرنا و بلند کرنا قصر و قصير و آواهیا داد کن و تندک حدیث دید آیاهاتی واف مروفت بفيرانجينات بنا مظنت خلقي ويدمي وكيتو حديث دهات يا امام احمد فت جهزت وتدهات يا يوشك ان يغلب على الدنيا لوكع بن لوكع ومعنا في حديث افيا پیغمبر صلى الله عليه وسلم بشت نزيكا دنيا بكفته دستت مروفت بخير وكرت بخيرا يعني بخيرت كرت بخيرات بنا مظنت خلقي وچونكي او نشهجي ومنصبنا يكفتيا دستت واندا او ادبنا اجرا خرابونا حال احوالا وبيغمبر صلى الله عليه وسلم قلتنا كخويا ديدات بجتن اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعه اجر كار كفتت دستت مروفت نشهجيدا تلهي فيا قيامته با يعني ايكش نشانة روجا قيامته افيا تدبيني كار ادكفنت دستت مروفت نشهجيدا